yan. Iabiyatala po karikakatamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari Cesar Sardas at Luz Medina and family, Jaime and Adena David and family, Imelda Umali and family, Let Castillo and family, the Catholic Women's League, Marina Theodoro and family, Lydia Lacap and family, Annabel Suplico and family, Fe Soto Pineda and family, Librada Agustin and family, Alex and Karen Santa Cruz and family, Perla Velez and family, Lori Jimenez and family, Generosa Canlas and family, Irene Legutan and family, George and Telma Lintag, Alfredo Jr. and Amelia Julian, and Rebecca Erese and family. Para King Aldo Dangkebaitan, Dites de Dios, Irene Legutan, Jocelyn de Fontorum, Lizzie Biray, Violeta Espiritu, Miling Esteban, Lerma Ocampo, Lou Del Val, Benny Javier, Minerva Miranda, Lina Toledano, Banji Canlas, Belen Ortega, Villa Villarayes. Para king espesyal a intenciones dari Julie Felpin Villanueva, Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dig Galang, Ella Gomez, Leticia Pineda, Eleanor Ventura, Justin Gabriel Angeles, Jonel and Joshua Pamintuan, Kim Dayrit, Attorney William Russell Malang, Alfiel Resurrection, Noemi Lusung and family, Arce Gregorio and family, Rolly and Edernick Dao and family. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Father Raul de los Santos, Remio Pangan, Atoy Bustos, Cynthia Layag, Carmelita Espinosa, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Dayrit, Michael and Nida Orquico, Micaela Nicole Orquico, Teresa Tapia, Nida Villanueva, Elena Gulapa, Ann Avelleda, Pineda, Noel Esguera, Miguel Victor Noel, Clifford Ray Umali, Nomer Lusung and family, Clarita Duruelo, Dr. Regnet Bondok, Rose Tiglao, Antoniette and Minher Javier, at ding sablang kapatadama sakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Manantabe at proteksyon ng banal na Espiritu, ng pamilya di Ninya Ari Rason, pamilya di Antonio Otosafina Guevara, pamilya di Alfredo Jr. at Amelia Julian, at pamilya dari Bert at Nanji Bautista. At para king alanganggang kapainawan, dari kapatid tamong Mayango Nabie, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Mario, Arsenia, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Rose, Trina and Perla, Benedicto, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Sian Kevin, Heriberto, Juliana, Lionel, Aida, Juliet, Pablo and Rebecca, Teresita, Monette, Rita and Mara, Elena, Martina, Esther, Rosario, Priscilla, Wino, Lydia, Rogelio, Felipe and Eugenia, Nicostrato and Corazon, Erlinda,
Abelina, Porfirio, Jesse and Nelsa, Wilma, Romeo, Erlinda and Lourdes, Marcelo, at ding sablang karadua kim Purgatorio, at detang alang makaganakana karela, at ding sablang mete ulining pandemic. At makanyan mo naman, para king kahaligtasan ng balang metong, at king kahaligtasan daring yakatamong frontliners, laban king COVID-19. Siklot tapo para king litanya ni kapasalamatan nganing magwakas na king pandemya. Lumapit tamo king Ginoo agagawang bayo karing sablang bagi para karing sablang bendisyon at grasyang tinggap tamo kaniting pandemya. Kay ba't ning balang kayadwanan, nga tamong agnanagnang sumabi, salamat King Diyos. Ulitan tayo po. Salamat King Diyos. Para king pamiganakamo kaya kami, King madbudya imbye. Kimbilan mo kami, kaniting alang mangahas mi sa likod kaya kami, at biglat mula rin kay sipan mi, karing tunay kailangan King Biemi. Pasalamat tamo, King Ginoo. Salamat King Diyos. Para king pamaintulot mong muyog niya kami king metong at metong, kambening kasalpantayanan at lugod, lipat ning pamagdili-dili at pangawali, apinatan ning sakit kaya kami, pasalamat tamo, King Ginoo. Salamat King Diyos. Para king maula at bayaning ganakara ding minampong scientifico, sosyal at espiritual akasaupan, bistaman binilira la ring sarili na king peligro ning pangayawa, pati na ning kamatayan, pasalamat tamo, King Ginoo. Salamat King Diyos. Para king kalam ding bayong mayakit a panulo at bakuna, ban alabanan ing virus, ating kapagmulalan ning mayayawos a natural immunity, pasalamat tamo, King Ginoo. Salamat King Diyos. Para king kalam ning makatabang pusong pamanantabi, kaniting magugulo tamo isip at maniligalik, aburido at magkakasakit, may wala ka panintunan at magkulang king pagkabye, magdili-dili at milalako kapibabatan kaniting panahon ning pandemya. Pasalamat tamo, King Ginoo. Salamat King Diyos. Manalangin tamo. O malugod na Diyos, ala kaming isipan na emo man kamalayan. Alang luwang mi patak ibat karing matami, aem mahulaga kaya ka. Alang tulang pagmasusyan mi, aemo panandaman. Liban me ikya kaming yatun ning sakit, kasakitan at kamatayan, at balo mula ring takot ta arapan mi. Tagapan mo ing kapasalamatan mi, para king malingap mong lugod king panahon ning pandemya. Nung makanano kang menangis king kamatayan ng Lazaro, ilabol me ing pangisnawa ning biyeng alanganga, kareting mga patad ay nawa, pauli ning coronavirus. Itingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At keka ang timurin. At yutan ng eni, king kapitulang Domingo, ning karaniwan na panahon. Kay ba't naniting Domingo, pansamantala, magpainawaya ing karaniwan na panahon. Uling magumpisa keng Miyerkules ing bayong panahon, ing hausan tamang panahon ning Kwaresma. Pansamantala ing kule green a panahon, magpainawaya to give way keng kule violet, kule ubing panahon ing Kwaresma. Magumpisa keng 22 Miyerkules. Bayo ko akalingwan, katluyang Domingo ning bulan ngayon ning Pebrero. Ing kaya katamong second collection Sunday. Sisyanta lang yan, din kaya katamong kasalanan. Batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banala misteryo. Magkumpisal ko. King sa bayupayang tuto. At kaya kayo kapatid, uling ikasala kong ina, iniisip, amano at tapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigabuko, kasama Mariang Kapinanman Birhen, karing sa belang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatid, ingin panalangin niyo ko, King Diyos sa ginutang.
Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad ka rin kasalanan tamu, idala na katangan sa king biye alanangga. Amen. Kristo, pepakit mo ing kamumulog at tinggap mo kami, ikaming palpikasala, anting kekang anak, idakeme kaya kami ing puso mo. Gawan mo keng mapamakalulu at maganakang balayan, ban mabiyasa kami king paralanan pamanusig mo kaya kami, at atanggap bilang alang pasubali ring sabla, makapamatawad at akalingwan hanggang sukal alug at maging lalong kawangis mo. At iadwan mi kapamilataning ginuming Yesu Kristo anak mo, ang mabibiyat magari kang bemot ning banal ay Espiritu Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Makinandong tamo po ngayon, itingamano ning Ginoo.
Pamamasang iba't king libro ng Levitico. Nga naning ginukang Moises, sabihan mo karing memala ng Israel, magpakabanal kayo, uling ako ing ginong kaya kayong Diyos, banal ko. E katatanamwa laban king kanino paman, nunay makapagsalita kayong tapatan kaya, banay kayo may kasala, king uli na. E kayong magbenggansa kanino man, ni misinop sa manglo. Luguran niya ing kapara yung tao, anti mo ngayong pamaglugod yo, king sarili yo. Ako, ing Ginoo. Ing amano ng Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit at pakibat, impakibat tapo, mapaglunos siya at malam ing Ginoo. Ulitan tayo po. Mapagluno siya at malam ing Ginoo. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko, mabilog kong pangatao. Purian me lagyo ng banan. O kaladwa ko, ing Ginoo ke kayang purian. Sablang keya ke kape panabang, emo sana kakalingwan. Mapaglunos siya at malam ing Ginoo. Ing sablakong kasalanan, kayang patawaran. At king sablang sakit pakayapa nako. King kamatayan, kakabus nako. Ing lugod na't lunos, pagkalog na kako. Mapaglunos siya at malam ing Ginoo. Mapaglunos siya at malam ing Ginoo. Eyagad minimwa, at tapat ing lugod na. E nakatamong papatulan, agpang king depat tamong kasalanan. Niyablasan man, agpang karingkekatang dewakan, at kamalian. Mapaglunos siya at malam ing Ginoo. Nung makananuyang marayu ing aslagan king algugan, makanyan lakarayu king Ginoo, ring kasalanan tamo. Nung makanano ng lulunusan ning tata ring anak na, makanyan nalanamang lulunusan ning Ginoo, di ngating takot king kadyosana. Mapaglunos siya at malam ing Ginoo. Pamasang iba, king mumuna ng sulat San Pablo, Karintao, Corinto. Kapatad, eyo aribalo, king templo na kayo ning Diyos, at ing Espiritu ni Diyos, manoknangan niya kaya kayo. Inya nung ing ninumang sirane ing templo ning Diyos, ing manira siranya naman ning Diyos. Uling ing templo ning Diyos, banal yan, at ikayo mismo ing templo na. E nasukat pipiretnan ning minuman ing sarili na. Nung atin kaya kayong mimisip ing biyasaya, agpangking paglalawe ning yatong iti. Sukat yang magpakamangmang, bangyang maging tune biyasa. Uling ing kabyasnan na ning yatong iti, kamangmangan mo king arapan ning Diyos. Uling sasabyanan ning kasulatan, darakpanala ning Diyos ding biyasa, king sarili rang katusuan. At ing alwang kasulatan sa sabyana, balo na ning Diyos, king alang kabaldugan ing pamisikda rimbiasa. Uli na niti, inasukat ipagmaragul ning ninuman, ing arapat ning tao.
Uling ing sablang bage kay kayungan, i Pablo, i Apolos, at i Pedro, iting yatu, ing biye, at ing kamatayan, ing kasalukuyan a panahon, at ing paintungol. Iting sabla kay kayungan, at ikayo kang Kristo kayo, at i Kristo naman, King Josiah. Ing amana ning Ginoo. Salamat King Dios. Parangalantaya po ing mayap a balita. Itangan po. Awsan na kayo kaluguran, nga naning Ginoo. Uling sa sablang indam po, ing pako, e pabalo po, e kayo. Ginumanatiliya kaya kayo At kena ang tinurin. pamamasa kigmaya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Nga nang Yesus karing kayang alagad, dimdam yun namang mesabi, mata, libe, mata. Ipan, libe, ipan, dapat ngeni ako. Sasabihan ko kaya kayo, aglasan ng marok. Ing taong di napat marok kaya kayo. Nung ating tampaling kaya kakingwanan mong pisngi, yarap miya mo naman ing kaili mong pisngi. Nung ating mandalong kaya ka, banyang akwa, ing kaya kang baro, ibiyem kaya pati na ing balabal mo. Nung ating mamilit kaya kang papusaning karga na kilog ning metong a kilometro, pusanan mo hanggang adwang kilometro. Nung ating manyawad kaya ka, dinan me. At nung ating mandam kaya ka, para man me. Dimdam yun naman kanita, me sabi, luguran ming kaya kang kakaluguran at tikasaman ming kaya kang kasalang. Dapot ako, ngeni, sasabihan ko kaya kayo, luguran yu la rin kasalang yu at panalangin yu la rin lulupig kaya kayo. Kanita, maging tunay na kong anak ning igpayong at syubanwa. Uling, ing igpa, papaslag ning aldona karing marok at karing mangayap at tao. Pagkalub ning kayang uran, karing darapat mayap at karing darapat marok. Nanong ablas,
Ingke kayong paninayan king Diyos, nung luluguran nyo lamo, datang lulugod ke kayo, nagyang reng talapan yung ilbuis, makanyan mo naman yung gagawan da. At nung dingke kayong kakaluguran, ila mo ring paksabyan nyo, at ing karaniwan kanita, agyang ding pagano, makanyan mo naman yung gagawan da. Inya, sukat kong maging ganap, nung makananong ganap ya ing igpayong at sibanwa. Ing mayap ng balita, ning kakatang kaligtasan, Kapurian ka, O Kristo. karing kanong anggang utos na ning Ginong Yesus, ing iyutos ng enikeng ebanghelyo kaniting Domingo, peka mayan yang diling pamintuan, peka manya ka ng diling pamintuan nga na panalangin yoreng manyirape kayo. Talaga naman, wari, panalangin tala. Lauslo, tayimtim, madalas, feel na pilpapin. We pray for them palagi, maparalis ya po sana. Mabaknal ya po sana. Mapangungot ya po sana, matene po sana. Miras ya po sana king impyerno. O see, we pray for those who persecute us. Seriously, makasampulong lang yan kang ebanghelyo deng mga sakit ng utos ng Ginoo. Luguran nyo rin kalaban nyo. Eko, Mama Blas, karing Mama Sari ke kayo. Di na nyo ding manyawad ke kayo, para man nyo ring manamdam ke kayo. Kasakit na naman bure, kasakit na naman adwan, kasakit na naman yutos. Ating kanong meto nga yaso, chance pan, keng meto nga mestro at tuturo ka rin marakal at tao. Mekramdam yang mekyabe yang mekramdam karing dakalataong tuturuning mestro. Makanyan mo naman ning panaral ning mestro kalupan na ning ebanghelyo ngeni nga na luguran nyo ring kalaban yu. Eko Mama Blas neng panasakitan da kayo. Pablasang bisan neng magpakatino ining aso inya pemintuana ing turu adimdam na king mestro. Abalo da kanyan ring anak na magpakatinune ing aso inya aldoldo penyunude ring anak ing aso pamasibasan deng batu aldoldo pamasbasan deng dutong aldoldo ang gaketang halos lupay-pay ne ing aso inya nga dalana ning mestro kitnane ot mi pakanyan ka nga ning mestro king aso binida na ning aso na pemintuana ing turu adimdam na king mestro nga na ning mestro king aso sinabi kupin hindi ka manginis pero ako sinabing nakakakawong makanya niya naman ing Ginoo keng ebanghelyo ngeni yutos na ning Ginoo inge tama mablas karing mga rok pero na yutos inge ta na ituli ding karokan yuyutos na ning Ginoo ing kamamablas uwa pero na buring sabyan nakalumaban magtamimi na kamo maglele na kaking sulok kabang ring mga rok manyaman talala nga na mamablas ing burinang sabyan ning Ginoo yu ablasanan marok ing marok ablasanan yu ing marok ing mayap aparalan o yan ing burinang sabyan labanan ing marok ing paralan amaya kalupan na mo ning ing palining buntok sa ganan ming dimla ing kesyasan ila koya king payapang puwersa ding sandata tapatan lang panalangin at ganaka minuna ta na pinganti kaniting non-violent puwersa inyang minsan na Pebrero mitipon na rin tao ing EDS haputot taya upaya ing pamuntok a mapagsamantala ing paralan a payapa inya na masakit panwalan
ing yutos na ning Ginoo king ebanghelyo ngeni, tutuya ing turuning Ginoo. Emo karokan ing solusyon king marok, emo gantihan ing pakibat king kalapastanganan, nung kanong ing metong nga tao mayap ya. Manakit at manakit yang paralan na mayap king pamanulid king karokan at palak yang mabisa ing maya paparalan kesa king marok aparalan nga naking ebanghelyo nga king katataw yan maging ganap kayo sa nung makanano yang ganap ing igpayong at king banwa nga nawari ka ning Ginoo like father like children sana. Like father, like son, sana. Like father, like daughter, sana. Kauri tayo, ingig pa, o yan yung tandanan nyo. Inya, sana kingwangis tamo kaya, eta sukat linis siya. O ining sangkan, daring yuyutos ng mga bayat, ang pong mga sakit, ban eta mo lumisya. Kingwangis tamo kaya uling kawuri tayo, inyapin nga na, luguran nyo rin kaya kong kasalang, panalangin nyo rin manyira kaya kayo. Papapangadina la rin kaya katamong kasalang. Ebang kanita magbayula. Uling masakit na magbayula. Masanting nung magbayula, pero mas marakaling porsyento palagi ela magbayo. Papangadina la rin kasalang. Bang kanita, ikay nga magbayo. Bang kanita, king kayapan mo, eda kaabayo. Pray for those who persecute you na sana. Eda abayo ing kanakong kayapan, king karelang karokan, at manatili kang kauri ni nga pong Ginoo. Masakit lang patok yan, king kaya katang kayapan, ding kaya katang kalaban. Mas malagwada katang apatok yan, king marokdang paralan, kalupaning gantihan. Nga na ning ebanghelyo, hablutan, puwersahan, dapat king gantihan, puwersahan, hablutan, mua sakitlog, kasaguling mitatakpan, makakalingwan, ingwangis king Diyos. Anak kalagwang ipapasubo king Eusto, anak kalagwang ipapatuki king Emayap, ing magiganti, ing tatanamwa, ing mamiling luluguran, minilisyata, uri, wangis, ing penibatantang Diyos. Nanuyawari, wangis, ining penibatantamong Diyos, nga nang makibat ning ebanghelyo, papaslag ning ngaldona, karing marok at mayak, babaldog ning urana, karing banal at karing makasalanan, emo karing mayap ne papaslag ngaldo, emo karing banal karing napapabaldog ing uran. Ede bawas luguding igparing marok, ede apigil ingigpa ding mi kasala, ede patok nang ing pakinabang ning igpa ding migkamali, inya makanya niya panagkat nga ni kekatam. Eko sana pay tuki karing eyo kauri. Eko sana pautu karing edara patustu. Eko sa pay bawas kayapan karing kaya kayo lalaban uling makanying Ginong Yesus ebito sang pay bawas kayapan karing kanino man kaya lalaban ebita sang linis ya wangis kingig pa. Sasalpang tayo mo, King Gior, sikpang may payang ito, linalang king banwa at yato, at kang Jesucristong anak ng bugtong aginutang. Pengagli king upaya, ning banal na Espiritu, mibayit ka sa Mariang Birhen, linas sa lalang na upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikot-kot, tinipaya ka ring mete, king kadlongaldo, sinubliyak mete. Pepeta siya banwa, makaluklog, wala ning Diyos, ikpang mayapayang tuto.
Iba't ka rin magbalik yan mo naman keti, ban mo kung karing babye, ampon me nga mate. Sasalpantayahu, king Banalaya Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak na rin santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubliran niyaring mete, at king biye alam angga. Amen. Manalangin tamo, king igpa, ing mapamatawad, alina lang kekatamu, king wamis na, ban miya tamo agpangking kayang lugod. Nga tamo ngayon manalangin Ginoo, ibiye mo kaya kami, ing kaganapan ning kautusan mo. Ginoo, ibiya mo kaya kami, ing kaganapan ning kautusan mo. Ban ing Santa Iglesia, miya ang pangking dibinong kaya panalog, ami pakit kaya katamo, kapamilatan ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiye mo kaya kami, ing kaganapan ning kautusan mo. Ban ding sablang bansa, mi panwanan la kapamilataning malugod a kapatawaran, amiyabiya kapamilatan ng Kristo, karing sisisi at magbalik kalug, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiye mo kaya kami, ing kaganapan ning kautusan mo. Banding pamilyang tapat dang apakit, ing lugod ning Diyos sigpa, kapamilataning pamanalala at pamanintindi, pilatan ding pengari at ding anak, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiye mo kaya kami, ing kaganapan ning kautusan mo. Ban itangan, ipasyagtaya ing Diyos bilang kiyakatang igpa, kapamilataning pamaglugod tamo, emo karing mayap, nune pati na karing marok, dapat tang saupan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiye mo kaya kami, ing kaganapan ning kautusan mo. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan dari Sardas at Luz, Jaime at Adena, Imelda, Led, Marina, Lydia, Annabel, Fe, Librada, Alex at Karen, Perla, Lori, Generosa, Irene, George at Telma, Alfredo Jr. at Amelia, Rebecca, at din kaya katamong Catholic Women's League, Kambeda, din kare-karelangang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos yung kapasalamatan na rin kaya katamong mag-birthday, Tess, Irene, Jocelyn, Lizzie, Violeta, Miling, Lerma, Lou, Benny, Minerva, Lina, Vanji, Belen, at Villa. Pagkalam na mo naman sana ng Diyos in special intention dari Julie Fel, Mary Manette, Nelson, Joselito, Dick, Ella, Leticia, Eleanor, Justin Gabriel, Jonel at Joshua, Kim, William Russell, Alfiel, Noemi and family, RC and family, at Rolly at Eder and family. Pagkalam na sana ni Diyos, kapag nasandang speedy recovery, good health at healing di among Raul, among Larry, Remio, Atoy, Cynthia, Carmelita, Sister Benita, Melissa, Perry, Michael at Nida, Micaela, Nicole, Teresa, Nida, Elena, Ann, Nida, Noel, Miguel Victor, Clifford, Ray, Nomer and family, Clarita, Rainiet, Rose, at Antoinette at Milger, at ding sablang kapatid ama, sakit at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Pagkalam na mo naman sana ng Diyos ng pamanantab at protection, ning Banalaya Espiritu, king pamilya ng Ani, king pamilya ng Antonio at Josefina, king pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia, at king pamilya ng Bert at Angie. Pagkalam na mo naman saning kapag nasaning balang metong akaligtasan at ding kaya katang frontliners laban king COVID. At yun no sana, king kayarian ng maligaya ding kapadatang Miango Bie, Emmanuel Teresita at Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Mario, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano Nieves, Jose Trinat, Perla, Benedicto, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Sean, Kevin, Heriberto, Juliana, Lionel, Aida, Juliet, Pablo at Rebecca, Teresita, Monet, Rita at Mara, Elena, Martina, Esther, Rosario, Priscilla, Wino, Lydia,
Erlinda Avelina Porfirio, Wilma Marcelo, Rogelio Felipe at Eugenia Nicostrato at Corazon, Jessie at Nelsa, Romeo Erlinda at Lourdes, at ding sablang kaladuking purgatorio, ding sablang kaladuang alang makaga nakakarela, at ding sablang kaladwa daring mete ulining pandemic, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiya mo kaya kami ing kaganapan ng kautusan mo. Ngeniyadwan tamo ing sarili tamong kapagnasan. O Diyos, igpang mapamatawad, biriyan mo, ing kailangan kaming mieban, kamtan, ing kaganapan na ning lugod mo. Pagkalog mo, kapamilatan ning agyag ning Espiritu, dasnan mi ing katuparan, ning kakang kapagnasan, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginumi. Amen.
kayo kapatad baning kaya katamong dawon, matanggap ya, arapan na ning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapanes sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo. King kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o Ginoo kabang narawan miyay ting ayin, ing pamanyang bami king Espiritu at king katutuan, ipagdala na kesa ng kaligtasan. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayo, At kaya ka ang timuri. iyat nayo ring puso yu. Makayat na no King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunay karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karin, o igpa Diyos king alananga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristo, ake kaming Ginoo. Para king pangayat mo at dapat mo keti king iyato, busal ning pamisalangsangan at pamisagsagan, baluming ika ing mihirap, king kapayapan karing kaisipan mi. Ing espiritu mo babaywano ring puso mi, ding mitutunggali, magmula lang milibayan namano, ding mikawani, miyadwangan lang gamat king pamikaluguran, at ding bansa miyabe-abereng pagdulapan, ing dalana ning kapayapan. Magobra ing espiritu mo po tanging pamikaintindi wawakasaning sigalutan, ing sama papawi na ning pakalulu, ating benggan sa mamyedalan, king pamamatawad, para kaniti sukat dakang alangpatan at pasalamatan at puryan. Kambering sablang koro, ringangilas ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makyabe kami nga lang tuknang, babya ka puryan kaya ka, at nga aming nganing kakanta. Bataning sablang kabanalan. Ulit na nika, pagparalampumi, pabanalan mo sana, ganing ayin king espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pepasalamat yakeka, pirasune, at binyane ka rin kayang disipulo nga na tanggapan yeti, ikongan at kananye. Iting kanakong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, king waning kalis, pasibayo yung pepasalamat kaya ka, pinyene ing kalis karing kayang disipulo, nga na tanggapan yeti, ikongan, at minum ko kaniti, iti ing kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan,
Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya kami patawaran na rin kasalanan. Daptan yoy ti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon miya kaya kaiting tinape na ning biye at ingkalis ning kaligtasan. Layon ning pasalamatan ning pepalyarian mo kami, matang pangtala kadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabanging pagamuwa mo, kingi kami ngansanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami ang king metong ning banalay Espiritu. Ganakan oyig pa in Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato, banbiganap ya king lugod, kambening kaya kaming Papa, Francisco, ning kaya kaming Obispo, Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ming Pepay Nawa na, at manyanayang panga subling biye, at ding sablang mayangon na king biye, tanggapan mula sa king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, pakaluluan mo rin kapatid ming Catholic Women's League. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya ba ng Mariing Birhen indun Diyos, kaya ba ng San Jose a kaya ng esposo, kaya ba na rin apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabanan ning panawon. Puriyan dakat paligayan, kapamilat na ng Heso Kristong kaya kanganak. King kapamilat na ng Kristo, kambenat kaya, igpangmayupayang tutu, kagong ning banalay Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Lugod kingig pa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Pagkatapos mo kami o ginuking sablang maro, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kampening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka, ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alangangga. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Mo, sana babalik din kaya kaming kasalanan, nun ing lawan ming kasalpantayanan na ning kaya kang iglesia. Pamayapan me, ampon, bilugan, agpangking kaburyan mo. Ikang mabibiyat, magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaan na rin ginu, manatiliya sana kapilan man kaya kayo. At keka at timurin. Ipakit tamo ing mikakametong daking kapayapan. Milalako king kasalanan na ning yato, nuan laring mayayawos king apuna na ning kordero. Ginoo ay matampang tanggap keka, dapat yagas niya na mano mo, kumayap na ako. Amen.
announcements. This coming Wednesday, February 22, is Ash Wednesday, which ushers in the seasons of Lent. It is a day of fasting and abstinence. 2 masses will be celebrated on Ash Wednesday, the 7:30 morning Mass in Kapampangan and the 6:30 evening Mass in English. Imposition of ashes on the forehead of the faithful will take place in both Masses. It has been a traditional practice in our parish that on all Fridays of Lent, we celebrate the Eucharist in our clusters preceded by the Stations of the Cross around the cluster area. The first of our cluster Stations of the Cross will be held at cluster Phase 1A on Friday, February 24, starting at 5 o'clock in the afternoon, followed immediately by the celebration of the Eucharist at 6:30 in the evening. Let us join our cluster Phase 1A community in the observance of these Lenten activities. To sing is to pray twice, said St. Augustine of Hippo. In line with this, the Saturday male choir is in need of aspiring young men with angelic voices, ages 15 to 30 years old, to join the ministry. For other information, please approach our parish secretary or our choir master, Sir Aldrin Bernardo. Thank you. Orani po rin kaya katamong second collection niyang January. Ngayon ko pa po report kaya kayo. Kaya katamong schedule 7:30 a.m. Domingo, meka 4,503 tamo po. All in all, meka po may tampong 20,272. Mipit na la po in African Mission Pro Negritis. Ang po pa in Santa Infantia. 10,136 lang pareho. In kaya katamong second collection for February, adwaya naman pupuntalan, metong in Episcopal Commission on Healthcare, 100% kaya po miras Episcopal, in kadwa, St. Peter's Pence, na niya po ini financial support of the lay faithful to the Holy Father on the many different needs of the Universal Church. Bala mo po, din tayong donation. Ing Papa, banggan tapot ng ating yang Boringawan, king Universal Church, karang mangailangan ating yang pikwanan. So, pontifical naman po ini, 100%. Bad news, next Sunday, ating tanan na namang special second collection. Nya, papabalo ko na po nga kayo, for earthquake-affected Syria and Turkey. In Caritas Philippines is appealing in coordination with the Caritas Syria and Caritas Turkey. So, ayan po kakalingwan next Sunday, special second collection. So, pong special ya, atin yung leche plan ng pong ice cream. Ang pong ebon puro niya special ya. Eya po kaya ba karatang regular. It happens from time to time as the need arises. O ito pong ating malilyaring sakuna like ita pong earthquake. And lastly, the second Sunday announcement na po ni kakasali, Ibsen Henrik Kanha or Kanja. Nanya po Kanja o Kanha? Kanha. Anak ng Diosdado at Nelia ni Block 12, Lot 38, St. Rose Street. Kakasal King Betis on June 16. Manalangin tamo. O lubos mayupayang Diyos, so panmukesa ng mibiyebye, king alimbawa ning lugod, apag masusyan mi kaniting Eucharistia, bandas nan mi ing katupara na niti, king kekang kayarian. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo. At keka ang tumuri. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ing igpa at inganak, at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katamong misa midawon na, umen ako king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.